aşık kıynacımasın Neyleyelim geldik Yumuştan işte bereket atkan Tanrım geldik şimdi Gelin halı kızım benim ağlar Aşığımız olsun bereket olsun Hay 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 başaramazsın Aşığım olsun bereket Bile ötkülü. Gece Ramazan Yaşmalda raytıp büyürsün Orozda hayda bereket olup da sorkun etmeyilsin Aksayı giyip aklarını alıp koluna Hay 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 başa Ramazan Yaşımlık olsun bereket olsun Büyümüz olsun hep gelin Hay 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 başa Ramazan Yaşımlık olsun bereket olsun Büyümüz olsun hep gelin Büyümüz olsun hep gelin Hey 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 Balдар gelgile bayga vata vergile baydın gönü jay olsun baldarını mingeni karagaşka tay olsun bay biçenin içkeni indi iski çay olsun taşka koyun jayılsın darbus menen gonca kumga koyun jayılsın kuyruk menen borca Kudayım bere versin kovalaşıp gele versin tegirin bere versin tegirenip gele versin Allah'ın bere versin aylanıp gele versin kazanыңар ашқа толсын үйіңөр башқа толсын қораңор малға толсын кампаңар даңға толсын башыңарға бақ болсын ниетіңер дайым ақ болсын уылыңар ончақты болсын қызыңар мончоқты болсын телегейіңер тегіз болсын уыл қыз небереңер егіз болсын айлыңар марекелі болсын оқатыңар берекелі болсын жақсылық үйден кетпесін жамандық қуып жетпесін жамандық торығасын жалпы қырғыз елім орығасын жегеніңер жүзім болсын өміріңер ұзын болсын ушул ұйғыр айында қармаған оразаңыздар берілген батыларды құдай талам қабыл